mi puite icon jela ro sang chuan vo in October ni somni pakhat hian apian le murna tuidam apanta tuk in jingdar sari khan roman lok angin jela ro sang ale ama joy om tu te hi vanapa hol kota in nga khom ania heta hian bial tu MLA purobat romo ya roite chuan thana hun aman puyani lomna tuidam khotangin an bua sei do na chu binang tur kal tur chon ni wangin helaya ti mon chi an ni lawani po bua se te gel malu ko geru chuan tu la hian hun ser ka tok tai na te Reverend Major Dr. ST Dulan na imain hey kanu pui hian zai thiam ti taka kitara present do na purobar ta hian motor pahni ngot RS hona atan hian amantir ba ka anupui pima pari po in RS nena hian tingtang a present boka ti chuan Major ST Dulan tong trai na hun mangin tuidam lampan turin an invite liam ta ani RS hi tuidam welfare te ven le kai shwai na nuaya chhuakin motor somvel zet chuan kholam hi an pana aizola chang hian a mentor sar upe kale youth icon pahni na better la nun puyaten an joy omani Kapolak le RS ale ama joy om tu te hian ropui chi pa jing cho ei tha in heta hian mi tam takin an lo bor lui luya mi puite icon ti taka a thlen china pianga ama mu chak le chibai chak tam takin an lo bor lui zel mai ani lakina RS chu han tha dam ti chuan dap chwa an thlen hian dap chwa khwa le school naw pang chanem takin an lo muaka dap chwa hian official la hmo na program om chia lo ma se mi pui pung khom an tam em awangin chol lai lo kani a chen khatin pangpar te lo hlanin chibai sem na le thalak na hun te man zoi zoi ani nuwa an chuak le ta ani tilai huna ho phaka kan lo nya maya kita kan sui di kun dei ta pi kan mang sei lo kita min lo sui pui kan dap chwa achanga kholo om masale ber hi mamit ania mamita hian mamit MZE10 RS amana program an lo bo saya mi pui an pung khom tam ema jela ro sang fans group mamit 10 banner te lo tarin mi pui icon sangni somni pali jela ro sanga fu chiang te a kan icon ni kan chuang ber che ti in an icon hi an lo muaka tin mamit district MZE te hian thilpek thatak lo hlanin hunrei vak lo anom nu hian helai mun hi an chwa san le ta ani
mami te chang hian motor enge mozatin aresa hi troi om thavele ngalin kholam panin anin zui ngwa a youth icon top 3 po nilaw top 5 tonatan chuan aro puima ma ani ti tur khopin khothang mi puiten aresa anlo lom thiam dan hi a mu nom hle ani ti chuan mamit dota darla khwa a chuan bazar mun lun le zawlaya anlo muak le mup mai khotlang chuan banner te siamin parchi te anlo ortira apui mup hle ani hetiang tak maya jela rosanga anlo choi moi hi aro pui hle a mi pui nu nau te chuan akal na lama pianga an dula ama chibai theini chu in chuan na tham ania rem lava tha lo lak pui fu thei hlo ni phei chu van nei na ani per mai darla ka hian tuidam riders te chuan anlir thei mangin anlo muaka anni hian tuidam chho kong tluanin ma an hruai sakani ti chuan hemi zo hi aresa te khwa tuidam chu anita a nima sila thil pakhat ala om cheu chu kho chen om korte thoveng khwa ten anlo muak hi ani korte hi tuidam lu na ton tira peng ni in kaltlangai anilauna a nima sela anni khwa hian aresa an ngai hlut zia ron telangin tuidam khoton tira hian an ron muak ta ani tin khoton tira hian tuidam khomi puitam tak chuan lo muakin banner lian tak an lo tar chuaya heti lai hian kalkonga khwa an kalpel ten lo muakin lo lom na sa hle ma se ma ni khwa ngeya choi moya a han om meu chuan aresa chu ain sum zo talova amit tuya atla hial mai heta hian reilote din puyani nu in chuta aresale ama toy om tu motor somnga vel zet te chuan tuidam khwa chu fangkwal masale zetin chumi nu chuan laldenga memorial football ground a all NGO board sai RS alumna program chu man anita ani kala huwa ka ni ama tu atol ni ya
Peter, kalau bapak saya, big takin, special guest, katanya kan lawan saya tambah tidak kurang big takin. Ma ni khua nge ya choi moya a han om meu chuan ares chu ain sum zo talawa pavilion anu nen an han in mutsia phei chu in kwa in an tap ngot maya anu lom dan tu ngai to pui chuan a fapa in hetiang ema mi te du sakna adong le choi moi a han ni ta hi loma cha pui lo thei lo ani nge yang le jela ro sang a mo na program a hian ama choi moi na citation le thilpek shang hlan ania tin tuidam khwa achanga Mizoram hwa pa mi ming cha te choi moi na hun man ani bok Songwi Pali triple jump bronze medalist Caroline Larot Felix state level middle school section slogan writing competition second prize Khamtekha Jela Rosang apaka tuidang coming to thatu kan choi moi tel turte ania into soi tangwa Jela Rosang gan lai chun ilmun hi lo taki gan hale Ares mo na program a hian bial to MLA chuan Ares hi surprise gift pe in ai o akal pusak te an Ares ne na hian cheng noi khat a hlana mi puilamin kut beng dur turin Ares hi an lo lom pui ni nan du sakna ka na chati roba rongoi roi te bial to MLA in ming sai na chuan hemi sai te so ba ka hian nge in rin cheng noi khat he huna hian ama zui tu peterlal nun puya chu za hin mi puiten an lo zai pui duala fiam thu a keini team hi chu la tu thengil team kan nia ati te chuan mi puin nui dur turin an lo chona hun lim om tak an mang hawani Peter hian Eliza hun ro pui ti chu asa a tin ama are sapo za hin a ukong te nge mai kau chuakin o kong te ti hla asa ani hello o kong te ti ho ông con tệ kha ông phải làm về từ là bên xem được chưa làm được rồi không Hãy subscribe
Heti lai hian kan shat thei china naktuk thole ni somni patni hian youth icon top 5 tho samson lal hun ruwa tale a unau palal din hluate po in an khwa champhai lampan an tuma champhai lampo in samson ate unau hero pui takalo mo an tuma an lo mo na program te po lo mu vele thei tura in ngaila tin naktuk vek hian youth icon pathum na lalbiak ki manam te po in an khwa then tlang pan atum boka ani po an khwa le ser chip lama te mo na program lo siam ni in he an lo mo na program le video te po hi mo kan in be saya tin youth icon lal sang lian a bok tang hian nilai nia bok tang pan atum ve bok tang le ache vel khwa ten sang lian a hero pui takalo mo tum ni in milarte news po in an lo mo na te kan lo en ho ve le thei tura kan nga ya kan in mule swal don nia